tesilanie twalamukanie na tiyaili andeno yitu twekala. Asante sana. Ane karibu mundu endumbe nene senetu ithito na kwipinda yasa na nende se timinukililio umundi nititha indi tutona kukwata kila tikwenda tambiye na rally leto ayundanani wa eyo kuyangalikoni cia Bungoma for the first time ever na ketha no kyakikie TO yumitukinitisi po witina bena mikulu lia ya kana andu mekuya all kalau ni kumilile gunism kana mbuleli kundu kungi andu nimesie kuvithukiwa angimasya mathayo lakini kicha Bungoma kito ayundanani we yo kibathukanio banini na indi yo ikulo yakwa ni kule ni kwithia kana andu nimewite ndi makewa maikaete mbulili kana maybe ateti metwika amwe no maiba andu mamuika nikenda matwikendu kana opponents mokite opponents macha makila kibo kana indi ngwata niwela yibo kwa woni waku ni chao kitumie kutetha kwina mbulili kana ukethia ndambuka indundila dina ya saulikililwa ni mubea muno katika uteti na maendeleo alati mbeagwe namo uteti ni siasa ilate kuna na tongo ima siasa alame kibilani decision ila mamekea na undu matongo ya sianti na indi twamina kiutu yona andu majende ya mekalile yo na kwembegwa na mali na kusonga kwanthi indi siendo isyo onde si reform president no melile wasi asia kana tasilikali nimeundili na usangili ula wende andu maikomana na masio kaingi mawe tasiendo mbingi na kou andwa wona mayoka kwananga mikutano ya andu membewa mena bina wa tongoi membewa mena bina wa ateti na nundu ateti onde meki silikali ni na mate silikali ni manewi ukanyola webona polisi ya kana yone kundili na nzangili we site ya kubenga kana site ya kusupport serikali na nundu wakiu ni chongwazia kana paineo neka usangili na ikiuni kwazia kana tuende na kuima na zangili tiandu mauma bahasa zangili ni amo maitu matumeka nai makane ngatubeza tunini ne kana makatulumu andu alangi asio moka kwethukizia kana moka ku express ngosio kana mesilia mo kuhusu musimamo mona okay watu ya indicator ko yani kuthandu ni maimie ni makolete gunism ndo tu bindane yukita Kenya kana baikethi wana siko cia mbulili kana no kito nio banga liko ni cia Bungoma ndiende na kuyana na ithi onde tuende na kuyana mundu nitwaitie andu angi makasia mathayo angi magatwika alemafu angi ukesaithia manyitethia forever andu angi makasia mali mbinge nundu wa dhuluma ya andu anini pyo katika society la tekala na indi ni asia nundu wa kiu andu imaende na kusoma makasoma makamana kana mutetio oka kuelezea ndeto siake kana manifesto siake muthonomwe na amina ndathi na deiti wa tekala maisala tekala na indi teimana kana kwiuni na kiu nicho kionania kana nitiende na kuyana andu imaende na kusoma na kuelewa nthi yitu na indi kumana katika andwa maitu amwe atati amwe maumela ta laika lakini etina wo ni nthumbai na kiu nikimanikite na andu makamana na indi andu alama tumia wa tambuleli na moma koiva makamana moma kita automeka na mainyango tupeza tunini twasumune na nundu wa kiu ni maimete thank you contributions ni sinene anganiwe muthanani we yo siamba mbesa na ningulirikane thangu ya the standard ye kunitwe mundu Edwin Sifuna kana senator wa Ilobi akwete ndo na ende kwitwika gwitina be mundu naza siate ina mbesa imbesa ni now this time ni andu kuonania kana no ma support mundu Edwin Sifuna na kumunenga mbesa nikenda nthini wa sabali yake ya kwita kibila withie ndia sende ngangana muno lakini no ya mutethesio kubiko bandu wa UBC cia kicha enende kunenga Edwin Sifuna mbesa twese silikali niyo yitha inengana tongo yasu no maile kwitha maitunenga mbesa ni wona ni wata utongo yi undu wendete na direction ila utongo wendete wa Kenya andu ni maekete kusisia mihuko ya andu nundu yoko nenge mundu maana tano kana ngili omwe na indi yasia no yengi tandu ma sinema uitala mwaka wa mbe wa keli wa katatu wa kana wa katano yu andu makoka mayasia natwi
mundu ayuka ayasia serikali lakini watatoa muisia okito venando okito muvena kila kinini mwinacho daetete utongoi na nundu wake andu ni mamanete makamana yu temanda mutongoi utono tutongoesia na kila utona kwenda nundu siasa timbesa andu asu talinda mwananchi mayoka ni kwithiwa ni maibiwe andu asu magita kwiyumia moke methukiisie kila atongoi mo mauni ala matono maete kibilani matona kwa ilia maisha mo na kuimprove maisha mo na yu siendu ila yu focus ni mundu usu we atona kwikata kulingana na katiba na we mwene no haaminike kwika kiu ukuweta kuningwazia kana andu nimeyumetie kusakwa atongoi kulingana na utongoi ula winthini wo ti kusakwa thui no thiwo kwa family sio na kuka kuvenando mongelelo thui ula menaguo kou Madam Carol kila ngwazia ba ni wuima tuende na kuona. Okay. Unaona ni waka na andu maku ya Bungoma mena mwikio kana mundu Sifuna akesa kukwata kibila cha president kana tiotene Sifuna nangi ya ingi andu mena mwikio Kenya tiko sete atongoi atongoi mebo no ngulugu nini ya tekie ndino yitu ya tuekanita yo ngungu tela iweta wa ni chairman wa ODM Oburu Odinga lakini ni azia ki silikali dembegwa na mbesa ni tumango tele tulatwa tuosopaya tukombanwa ni kana tukatukuma maundwala titetona ithionde na jimundu ko kayasia kana ena mbesa kiune kindu kiembigwa ki null and void miaka yukete na andu mena muikio munene kwa Sifuna na andu alangi meitina wake na pia kwa mwana witu ndongo yitu Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka tina wikwati munene na itutona kuwete utongoi wina lato na utongoi wina cheni lakini pia Kalonzo ndo uwete kana ni waete muno amepotea sana nundu kati watongo ya inge mundu Edwin Sifuna niti kuona muno nthini warali mbingi yuteswe kikiyeyo andu nundu wa Sifuna kumilanga anduni nimekuona to a point mundu no nitawati kuonanga muno lakini lili kana nthini wangaliko ya ulei mundu latisi muno nati Kenya ainge mekwendekethia ndana ambao tuika flag bearer lakini no tasi kilunguni kise yango ni mundu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka lakini ndio tuika ndeye kuonekanga kiuno kitonde kuoni andu let's forget about Kalonzo kidogo na ende tiende ana unene Sifuna kana we yundu mbinga ukula woni wako ni weba woni wako ni kana ai mundu utesi Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka kana kasi iwe o yuke na yesilia ni kesi na nini atangazaji onde kana media ya kusambaza mauvo yike kala iteo weta isito ya Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka kwa kwazia Kalonzo ni waite nyendese we asiata mundu ndeni wa mikutano yake uteti ni kuweto kana timone kangi mu notondo tukona kina Edwin Sifuna Madam Carol mikutano eno ni specific kana lina ando tofauti Kalonzo ena musimamo wake Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka His Excellency ena musimamo wake ta Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ta musumbi we kwetwe wa Kenya 2027 na kila mundu siasa ukoni wa siasa wake asumethi mayetando maipulando ange mayoko kwa kumona nunu mageta mona o TV ne na indi ndiasia kana kila mundu kine yake kila mundu undu kuna siasa isi yake na cha muno pai mundu tesi Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na kila uungamia na pai mundu andu maende na umana bwana Sifuna na kila uungamie despite kumwiwa kwa seneti na kumona TV ne
ko wila mo ka bandu andu ni masemba mamone na maimetu kesia na no kendo kesio nundu pa yambe no mabiko bandu makameki uamuzi katika uteti kumeki uamuzi inyonde mukomba na pamwe dekana mukaete bina ta bargaining power nandu maimuamini na muyete alternative government. Okay. Kubungoma nitisi ni peo na ate chama cha ODM no twese pede to peo na vurugu nundu wa mundu Edwin Sifuna kwikalata webe tanga na sindu sha muthemba tosu uni wa chama cha ODM ba Kenya wona taweba pe notion epeta wa nandu ila weta na mukutano iminia andu asuma o ndemo kabau kana nimekuikia kila wo matabia mukutano wenda kwa ana Kenya onde me ODM me Linda Mwananchi me Wiper me chama chochote nange ona mataamini ya chama na mayetu kizia na andu inge ni makama ka confuse kana andu mo kaba ni machama chenu andu mo kaba ni mekuikia kila wo matabia indi ni asia kana ila wetwa mukutano ni nundu nyentyo ni anda mikutano ni na di mikutano ni tukiasia kila mundu kuweta na indi ibinda yao kuna kula ndia mwanga kune yao kulingana kila newie na kulingana na mundu zukana no ni muamini na kila okuweta kou siama imwe neo siende na posa vina na ingine siende ona udela na indi miaka yuke no to nao siamo nene siuka ikadela inge ikasiawa kou no andwa maendao matwisted ne kana nundwa decision isio na ni to isia katika politics andu ni mameke ya uamuzi ni mameke ya decision ila itongwa ya siama sio kana inenga andu direction sia ukona kula nundwa kiu isiama ni lose ya popularity na tuonde no tukona imwe si lose popularity na andwa ni maskimia mona tame udhea mayoka na kendo kingi kibwato bauti na maiketo ndunge na maikine ya wathi muno kirietwe ta alternative party na kulia uni wa chama cha ODM nita waiver yani ni asia inequality sia manisi ukaika dela na inge isiawa na inge ni ngro ya across time ko chama ke peona time no kitele kana okikaungama kikamesia bina yetengemea na tongo ima chama direction sio ila maende tenisifa. Okay. Ikulu yutu ya mandhani we yote ikulitie kana no kwetikilana na Linda Mwananchi kana indi ikundiu ya uteti ya Linda Mwananchi kana mundu Edwin Sifuna no toetie kuita kibela cha president 2027. Requirement sia ya kibela kulingana na MBC no nini na katina Edwin Sifuna no ena requirement kana siendo ila siendeka mundu kwetia kibela cho sumbe na kwa une katika ando ala eligible kwetia kibela cho sumbe cha Kenya. Maundu mausese Kenya mewetwa indi ta maende yo meona mathina kidogo na indi nitwewie mundu igashagwa itula muti Murkomen nundu osese muthuku bandi ya Kenya na pia tongo yangi ta mundu Aden Duale na keno tulire muti nundu wa mauneni mathuku na indi mundu ndumbe yuni ukula wosese iwandi ya Kenya kubikia ba uno twase ni museo na twase wende yenesa kana twase ni muthuku twatata usisia maundu maingi alama ende Kenya ni maundu makuuma ni wana kukondemewa na ndi maumania nesietwe nene nundu ndeto nazia siasa nizo sieta mekalele yitu ila tuikala nundu katika siasa uteti nivo tueta atongoi na atongoi yasu nimo mameke ya meao na nimo mameke ya decision na mayayate structures ya parastato sito na sia institution sito mepea ya utokumi wa serikali nela wona mundu ndaungama ndanena ndeto mbai ndeto sia kwa nyandu nisio wona pandu batiende tisio ka etina tandi na maundu asu tima sio kou kila mundu ni wailete kuthimwa ndeto iloko nena ne kana wisaidia ndeu nena ndeto sia utwanya na ndeto sia kuete kubaluku theni witu na siasa nisio sieta development kana wende witu wande nisio sieta improvement yitu tando ugezaidi anitu ekala dignified na maisa mena hoda wa sisia
atongo yanene mekivilani mainena ndeto ila meunena mate usoma bandu kana site usungwa no thuku muno na nengi no sio tikuna kula nundu kukuna kula kwi bakuve we saithia ni twakela andu matabia isu bai. Okay. Tena aundu akana tongo imaitie kana 2007 kwa yenela post election violence na masa the was say one the Kenya oyu ndwisia ni gwana gwo no oyu mitoke watu ya kana atete inge ni matumia andu makaundu andu the bandu na yunundu wandu the imwela siende na usese one the Kenya ukethia we bandu bikite timulo muno kini kitona ukutunga nthi ya Kenya after 2027 election ikatunga taku ya kwaina kwa umwingi ula wako usiwe 2007 pai mundu wonde ila wewe kuandika one andu ni maasya dignity sio tandu ukesaidia pai mundu wetwa musiai pai mundu wetwa mwalimu pai mundu wetwa musikali pai mundu wetwa musumbe andu ni maasya value sio kana itumisio sia mekalile katika mekalile etikala ndi ni chongwazia pai mundu yote utani akau na bai kau wete maendeleo ndiye yote kana obandu popote ona musie kwaku mukakwati angewaya kau muliendea kou ningwazia kana 2007 kila mundu no lo utaona no soma magazeti ni wala mepindani yu ukasoma history undu kwa bwa andu aingi mathayo mo ange masia mawea ndiyi tuyacioka itinya na basa na twacia kila twakite kwa miaka mingi na yu andu moni moibite nicho wona andwa mainena ndeto cia kulusanya nduthe no thesa ithia andu maikwenda kukita mayenda ku sponsor goons ne kana sikatarize kaunde ni wandu no thesa ithia kindu chuke ikuondea niki nundu andu ni masomie isomo na bai mundu we ready kukita nonge na conversation situ cia ile tembiwa ciisunguka kana masivitani maitu ni meuthukuma ciana situ ni cio kwata kisomo from grade 1 to university mana nitukwona titetheka ithie tandu manthi biasala waku wabinguka wathi kukuna biasala wonu kwona ndukwata baita nukwona nduyana ta mundu eka institution situ wathi ministry ya agriculture nuko iwe utethia we mini waku nuigwa ndutetheka ndukuna maundwala ukuna askali ni maututhukumanesa alimu ni mausomethia nesa yusiendu isu nicio twailite mbiwa tiende na kuimia na to strengthen institution situ na parastatal situ ukezaithia siasa cia kunwa institution isu siesa ku affectiwa mekalele yitu ni yande ya kuyana kuma level imwe kuthi ingi kou dikona kwino tanu yeyote ndeni wa kau na kila andu masomie ku mwaka wa ngilile na muonza ni masomie na moza isomo kou tibasa muno na kau lakini tibasa muno tikekwatisya andwa matena une. Okay. President William Ruto mwenene waise kana na wiki ithio wa kana 2027 kukethiwa kanosa kwani ukatwa igwa patena nduthe na mugo mwingi pyu twakela maundu mautete tulika maundu makonete kisomo kuituka kana maundu ana ma capitation ni maetete debate kana ndio ukethiwa pa hii mundu kumila atu elesenesa minister wa kisomo Julius Ogamba ne wethiwe ibitu kana panina President William Ruto kukonya maundu ma capitation na pia ila extra levies ndeni wa masukulu nende mundu ndumbe no kuthithia tu yasia tu na mububwano kana pia debate lakini wewe ona hata capitation masukulu ni kindu chambe ni tuma cia court ni kanati kwate maundu ala ithie ene titatona kwikati teke mundu utatona ikake mundu na katika asiendo ila tumia cia koti tukwate kindu chambe ni malelo cha kele ni kigu kiteu cha katatu ni kisomo na afya mekalele yitu limbi withinzio na katika mbesa ila tuma cia koti weje ulumono ni tuma cia VAT value added tax ya 16% ni tuma cia excess duty
etumasia sindu mbini etitila wa transaction cost tumasia mbesa hii ni kana timbiwe na sindu siena lato sindu nzio kisomo kikelemu na kisomo kitoneka kiikunwa ni serikali ila wa tunga kisomo kana wuiti nthini wa mundu wembia gwandu muumisia muno nundu kisomo waambia kuiba mbesa yutayu alimu maiba wa ni serikali paka tuika yu asiaima kauma sia mbesa maibe alimu wezaidi ya kisomo ni cha emela na ndi ni quality of education ila mwenayo ni kisomo kila mwenacho nicho kituma ndithie mbigwa yenzio nicho kituma andu mameki wa musi mwailu ko unengwazia kana diazia kana musumbe akathi direction ya andu maumasia mbesa masome embigwaju oyu kisomo kembea ki subsidized na nikiemela andu no kikongelwa mbesa itwike kakusoma kwembiwa kutatoneka uiti ukongelwa mbesa saiti wa ila siumagwa wesaithia uitoneka na jini chongwasia ta nyeni ngwaspaya ta area member of parliament Mavoko constituency 2027 katika manifesto siakwa kisomo kikembea wake chamana from grade 1 to university na uiti a simple call ukakuna simu ukoswa palawe ukatoa hospitali na ndo yiitwa mana ko ningwasia kana kisomo na uiti siyailete kuongelwa mbesa ona silingi umwe tuambie tu ya manifesto yu no tisa kukabuna ingini kieno ngutapa siategesa uko tutabie kana kisomo kiu twatha no chawe kana no chauthelela ba ekulo ya kisomo na capitation watu wawe no kuona peona maishu lakini president aise ni wensi kilo endesi kukonya kisomo na nenge ndi kwa siethe to itwa tha pe osindu wikite na be sindu utekite na nenge nyeno nase tetele now ila kuna extra levies siongelelwa musini uume amuno lakini pia mundu wasia serikali yatuikane ye kuiba sindu yi inde yumusiai ni wo kwitha au mika muno nundu ni watu ni wiba chao ni wiba koti kuko kundu kwiso kumwo koti nikenda mbesi isi kwendeka cia kisomo ciane kwana na woni wako mundu ndumbi teka na sei maibe extra levies kana teke serikali yibe neyo silingi umwe nongi wosanwa numekia maundu kwembiwa mela isi na nicho ngwasia mbesa ila tuma cia koti ona ciailete kuolangwa na ni more than enough kukwata kisomo cha mana na kukwata uiti wa mana ko ndia cia kana andu ni mailete kumwa mbesa saiti kana nasie kana asia ni mailete kuongela mbesa kisomoni ni asia kana serikali ni yungamie kisomo undu kugwa tene ebinda baki kisomo ona kinaipyo kwigwa pathai mandaendete tu zero cost lakini tinaumazio mbeza nini budget yitu ina nini kwao yute na 4.8 trillion budget kila kiumini imbeza ni singepie nikitutiona siitho kuma kwa siendo ila siailete ta kisomo na kuiti kwa ni musumbe ndoka kumya maisha maandu musumbe oka kololosia maisha maandu miao yuka kutopineanisia miao yuka kutulelia na kwekala maisha masio alama ilete. Okay. Uoni wako kukonya yundu ndi ya Kenya yende Kenya nimeende na ucomplain yo kana miasia so far so good. Kila mundu not unless mulaika niwekala Kenya na kila mundu ta Mavoko na nasia numete musimu nene wa Mavoko ni ndi otandithia na ila wapingwa nduka wona uteona customer wimini kana nduiwa wondenesa nundu muthia mwai nwenda kuiba nomba muthia mwai nwenda utumia andu ala maundipendea kwenu musio matumia mbesa wawa nwenda hospitali woitwe ko siendui ila wona kila upata kiteo meet maundu ala matarajio ala winamo thimini kana no ngangana na nyota mundu no ngwiwo ni omubineanisie na nengi tia nduonde abineanisie
otuende no tuona o andu maitho wangale nzau andu makako masumba manene kumini peangi mewa mobete kasaumu nene okanywa kigu na kayonga nesa na indi ndiasia namba nene ne kwiwa yimbinianisie na maundu majiendete nesa kuguka ke kwa undu wa agent ukakwata ukaeta purchasing power ndeni wandu ukani increase per capita yitu kwa kila mundu ukezaiya andu mena mbesa matona kutandithia mbesa matona kukuna biasala na mbesa matona kuimprove mekaleleyo kwisaithia nusi ukono wa unemployment kwa andu mamuika umundi thini wethangu the Daily Nation kwinoke wo mwene ndi tiuka wa museo wikonanitie undu mundu umwe ukekosa andu kuma 13 to 17 years akama subject kwa maundu mathuku kuoswa misibi maiku na maundu mathuku na misibi su ithitwewa kuyendi ya Europe na maine wombesa nini itatono kumatethia na inde with the content na sindu sumekwika tinzeo unemployment ye bandi ya Kenya utona me address ata nundu ndwasa nuisaenda kibila ti kana ti yoso misibi mithuku kana yo silikali elite kwikata nundu andu mamuika muno wona mundu yeso kwiyumia keke sindu mwe nundu wa mbesa ni maite muno nundu wa unemployment niasia kana ela andu mateno kwati kana ela andu mate meunganga na maisani ela andu mate na mawea ela siendu ila sieta utethio site ututethia ela silikali ite utuma mali ikapikia kila mundu kila bandu woi nikukosa kuraise social evil na social evil imweni ulalai maundu mabuku taisu kosa kanda isu sio lalai ungei ni mwingi unyua bangi unyua mboke site na bio mboxi sianga ila sio bebi ando lomo ikama bebi ya maboi na mawasiongo sikananga kidney nikutoka nikukodha kwimbiwa na mahuku a maingi na inde nicho ngwasia kana ona kasiendu isieneke pesiendu mbingi andu mabiniani yago keza yeme otasiendu sio na withi ota oneso ko pai mundu kuthoya nesa nikwithiwa andu maina male sitona kumatethia lakini ila factors of production si fully engaged maundu maitu mbesa icio saniwe cia tumika nesa cia likandini wa andu maikwata capital siendu ila meunda yitu ila ye ido ya kuema tika engenje wa nesa andu makaema kimo weni manenga baita wisaithia ithia nitaende ya nesa tandi na yindi ningwasia maundu awona Madam Carol metwe ni kwithiwa andu maina kindu mundu nukwenda leu na ule ndio uona kila kiumini o akona kindu yeyote kiumunenga leu ni wathi pau akona kindu woyete nai ni wosa aende akate akwate leu na nundu akiu embigo ndu na leu aithio yona bangi wotewa bandu ndathinda nywa olo ni maundu ama mubini anisie changa ndathinda ndanywa ni kana olwe ni kila kiende lakini isio that is solution ila twaile to kwata ni ndini wotongoi witu nundu atongoi maitu alati kwata ndini woteti nimo membe wa mestering ya nditu na itailite umanda atongoi mena kiliko kisio kiliko chumba mbanu na mena wendi wa kwikanesa na ngo siandu ndini wo indi mamone ndi na mayailia ndinotikala Nenzia sebo kona silikali alete kuika kuikithia ndo asuma mwika maina atumika na hii ome utongo ini mailete kuika hata kwa weekend chambe nenda mwika 1 2 3 ekatu kwa se generally andu mamwika mamande mawia ni meba me kuna position sisu kana inde ekati ya watothi na musumbi umwe au mawitwika andu mamwika no mekwe amotongo lunge uma andu mamwika ni patwa ile kwambililia ba kuikithia andu mamwika ni maeka kuia maina mawia one kindu chambe ni kana nitwasia masomo mundu wa muika ailite kueningenje wa muno kisomoni akanengwa skills itono mutethia na moko make na ndanengwa environment utona kueningenje skills isu ikamutethia andu ni maenda kusoma ukalika skulu ukasomethwa na thina
asia imayete we kwatyo wonde ni waku ukathi ukamina secondary ukamina university na wauma baanza uimanda kindu kiutethia kulingana na kila wasomea kya ni kwithiwa kana mbesa sikwetwe na nini maitu mbesa hii ikalekwa sikeselwa mipeani ya serikali ila tuembeagwa nayo ikabika baya kwa agriculture miunda yitu ikangetia engaged tikaete wa kiwu miundane yitu ukesaithia andu nimekuima produce ila menasyo makatwa sokoni ni kana mundu la wi sokoni nake andu ma industrialization youth yikaingenjwa ku produce itawa tata usisia ta China miaka yebau mbau yetina China ya indepio na yu umundi niyo the leading economy in the whole world ko unke kendo kitone kaba nundu China ne yakwatie atongoi alam mekuona alam men kuoni genji ando na China bai mwana yuthi wembeagwa aido ona prisoners by the way Kenya ma prisoners aingi ando maitu ala meba prison ni most of them ni young ando mena bina lakini meba aido meba maitumia resources si serikali na askari aingi maimasunga lakini baikendo mekwithia ningenji nacho baanza ana yuthi ala matialete namo mailwa baumana wethia mandie polo ange mathi unywa ange mathi kuna maundu maingi ni kwithwa kana mai engage you ndona kwaje serikali thembegwa na equitable distribution ya resources sithe kwa mwene ndi ni kana from there twambie kuyana na social welfare yitu improve andu mamwika meko ni metha mena mawia enough. Yes, kila mundu akaingenjwa ndeno yitu ne ndui no kula andu anini meitomo mai ya mabua mo mai ya mesieyo no yezaithia mali kabuyane ta majeti ya kivila mundu etia kivila ande kuongela kila kingi winacho ndaitia kivila atethesie mundu wa muika atethesie mundu la wa mukunia kula juu ko andu ama ningenjiwa na by the way serikali ndisakuwa yete andu mbesa serikali isakuwa itethesie andu kila mena cho potentials ila mena sio masi exploit imatethie motandu na maisha langa yu manengete yoluandi uthesaidia ni ma maximize akili sio idea sio na pina wo kuitethia motandu mai improve maisha mo na meka kiu to improve economy yitu yandi. Okay, nimeyumelise muno ndo asuma mwika na masaba tonekana ndini wa utongoi wa uni menda manengwe several positions uketha no kwambiyo kuundi kwa MCA women rep kubikio kwa governor and such positions nimekendo kama nenge kana ni makulilie muno indi manengwe miana tesuo na kundumbe nisi wasise muno pena ando ingi muno mamwika mekwenda kutwika women rep ange meenda kutwika MCA wakisio kiucho nimeyumelite kwa wingi wona undu museo lakini ni ukula ndumbe ni chao kilando amekuona mailite kwika cheo serikali nikiteka wani serikali ya huyu. Thank you. Uina nando mamwika ndumbe ndumbe Solomon ndumbe wa Nyamai no makate wamo na kitumi kila wona tokilete tilike katika otongoi nekana nitukona andu ala membe witu kana ala matuite matutongoetie saingi ni matwaitie kwa ibinda yasa nundu siendu ila mekwika ni siendu ite ututethia kwa yandu mbesa kuyumini kana nukiukilia maisha ma mundu na nindi ni asia atongoi maikwatawa ni kwithiwa we mundu wa muika mutongoi akwatawa ni kwithiwa wa kila kiakilini wake chake na embigwa mundu usu no aaminike kwa maundu ala ukuweta na indi ndiasia kana no wembigwa we wa muika no yesaithi andu aminika no wembigwa we mutumia no yesaithi andu aminika no wembigwa we kibeti kana mundu ume no yesaithi andu aminika kila ngwasia atongoi madhima wana kila kiakilini cho na nendo andu ainge nimeyukiletie na makasa kuwa kulingana na kila kiakilini cho na undu matona kuaminika kwika kendo kiu meweta kana kila meweta mena otoni mena capability mena know how mena formulas
cia kwika kiu indi ndiacia kana aingi mamo membiwa me andu mamuika na mayukite mambie kwa ya andu mbesa mokite maete ikina yingi yotongoi mokite maete utongoi mwe utongoi wina huni nundu leadership decision ila sio meke wana tongoi bingi sio sisia one witu tandu mamuika. Okay. Umunthe ikamasabu kethila you atongoi like 60% and all to that mo 2027 alama ko seibela nandu mamuika. Yokene ketha ili ata nuno nange mayaiso ne wibela isu mundu anengwa MCA for the first time na mundu sunda atwika mutongo yona wotu na yute na mabaya ni mayume serikali ni andu mamuika yuko ambao tunenga bisosu wa from 2027 kwamba tangu sindu imwe andu mamuika mwikese kutewa wia ni mundu yeyote ndino yitu yena mepea yothukumi wa serikali thina civil servants na serikali yembeagwa egwa obio wanengwa mundu musio ni utemanga sindu na wanengwa akailia wanengwa mundu muthuku akatemanga sindu akananga nicho ngwacia kana andu mamuika mwikembewe na wia kuungama na kwinengana inywe ene ndini wandu undu wendumbe wekite 2027 ayetia kivila cha MP cha maboko ndiye ndo twikithia maboko soko munene wokamba na kupingwa uthui ula wi maboko utethie mundu wa maboko na institution ila tena sio cia uthukuma nicio citethea cia uthukumi nicio itumika nekana wizairia policies ila sio saugwa ila mbaya mwadhimbunge na twadhimbunge tukuete sikethera through parastatos sikethera through ministries na siivikia kila mundu kou embewa wetia kivila cha umbunge kana cha MCA wia waku ne kusauvia meao kumeki policies kwika oversight na recommendation na representation andu makewa mena mutongoi na ngebisa wa Kenya ya kuma 2027 andu mamuika aingi me utongoi. Thank you. Ila to sunga teiko nakula kana ana Kenya me usunga maiko nakula twakwata atongoi asio na naisi mutongoi nekileko mutongoi ne kuma ba mutwe kwa kuthiolo ni akili kila wina cho akilini kilo somete unjusi ola winaguo twakwata andu asio thino yitu ne kuthipasa na siendu ila wona siema andu siembewa sie laisi kukuna biashara wabingwa ikembewa ye laisi kusonga nambe nundu customers ikembewa bo andu makembewa mena mbesa matona kupachesi wemi ukembewa we laisi sibitali ukaku a simple call tawe maboko ukakuna osimu ukatwa hospitali na ndotongwa inge bala wamwa kisomo from grade 1 to university kikembea wakichamana na indi embiwa andu mamuika masameti okiu niona thino yitu ikembiwa yensi opio na maundu makembiwa me ailu musikali embiwa ni wakwethia wilio undu au kwata baya nduthi uyona justice ya pita nesa na andu mayie ningenjiwa ona ku Preston ona mo mayie ningenjiwa thino yitu Madam Caro ikembiwa yembailu na ikembiwa yendete direction zio ya uni musio ko watu ya tu maiketha maitatethia maundu maketha mese kila mekwe kanundu we omwe obisini ndukone twotho kumatola webo maundu amwe kulingana ndikralify kiu ona guno wewe ndio nena ndibaatithia na andu mamuika ala mena kiliko na mondwewe maine na maibaatithia ko ni wisipe notion andu a membe witu mundu ina miaka 70-80 ndia cia kwembewa miaka experience nenzio ndia cia kana no moke ndia cia kana maithukuma lakini ibinda yo tiethelu maitutie ibinda yitu na ituthethukume nundu serikali yo mwene miao yitu ya Kenya yacia wabikia miaka 55 weyuwe mwene nukuiye na nenga time
mundu ungi oke athukume kwa uni makeiasia ati andu man muika maina experience na itwandie twasoma primary twathi twasoma secondary twathi twasoma university twaandivanzi twakuna maundu maingi wiasia yo tiitongozia niki kila kiumini nitokwazia kisomo kiitethia kisomo nikitethia no kula andu mamuika matanenga wa opportunities makethia exercise moyene na andu mamuika maisio kabila mese kila mundu ni mundu na kila mundu ailete kwa ningenje wa na ithio ndetete utia umwe itina tethiana tandimwe wa mundu ndumbe atu indi maundu maketha mema sio ketha ma Gen Z kana andu mamuika indi makane wibila sie kibathukanio na indi mundu ndumbe ni sio kethio kwaku oyu andola meibilane ni makete kukita muno no lusani ukatuika indi sindu sumo ku ya silikali ndakiye kwa kiwe twacha capitation na kukula nwe kisomo kino kitu ikachamana isilikali no yosania mbese keke ya chondoni kimweka mana mbesa iti nenga university fulani iti ikatekete yu sindu isio onde suka kuthe ni maundu maulusani anenge ti docket ya kisomo yoyo kama maundu maingi ba Kenya ni makamwetu maundu maulusani yila andu mamwika na ni mende oseo actually kapate kasi awe na challenge kiwa likilo bisi nundu nenge weyo mweubo maundu maulusani ethi wandu mamwika makosa miana yeki bathukanio kana ibile siki bathukanio bandi ya Kenya after 2027 amundu ndunde kindu kiki tolusa cha ku modern pa muona ni mwikuolanga kana ni muumina byu kana muende yona Thank you. Uya wa mumbunge ni kusavya mea. Na Kenya teina ukosefu wa mbesa. Embiwe pende the andu mebiti na nyendi tembete muno kati yonde Embiwe pende the andu mebiti na ndi andu maumazia koti. Muno weyolu ni Kenya. Dena ola wepo no tumeku wa imbesa embewa pende andu matewa dena mayumia court ni Kenya na deno la tina go ni meao ino itutongoesie meao ino ni ya ileta uthoimwa ikatungililwa ingi ni kana ukesaidia mundu yeyote apitia ndanga mundu zua ileta okitosusu ndio na mundu ndokilia isumbe nene mundu ndathi akakuna maundu manene akatembea na motoka munene na alikio kibelani te mwene atena kindu aumisieba ni kambune yeba isu ukusavya sietu ni biashara weba usu kuna ekambeza ila ukotoyea ko mbeza tena tyo cia kitai wa ulania 4.8 trillion undivaindi nandu 5.4 million ngina twana tulato nini wethe kila mundu ni tokumia close to a million. Imagine a million yuma umete takoti kwa mwaka isu ni mbesa sitona kuutethezia uthukume maundu na ekaini mutabye pa silikaleni nipo bembeagwa no lusani pa private sector biashara imbeagwa clean very clean yana kwa yana wathi ndukane wetia mundu zabuni wa bibiti na ndu munanga yana no kutungia bibiti wa mwitia mukate wa the year ya zilingi 65 ya Brookside na ndu munenga liana nuko unenga balance na ndiwa mundu kwazia nganya ndana nenga balance na aye moko nenga no mozevu one by one windili na get square na nda unenga mbeza niki andwa malika silikaleni civil servant politicians matweka immune na maitweka tambozi yeti na thukumi muthukumi waku wa musie muthukumi waku wa wiane yo twika anene biye kuwe ata kila twailete kwika niko kunikela mea we yitu tika miete ingi we wonya mbeza sia mwene ndi nikusoswa immediate no za ya kwa ni yo kuebinda yasa utuelesia umizie mbeza ba embewe ni wa ndikilea your wealth mbeza sia kusiongelekie kwe musala wagu ata MP kwa miaka 5 wale to cost at least 30 million we get on induction ukeka spending yaku mbesa isinge biye more than 30 million wagumisieba emusiya bezelo wale to kwata ni around 200 umien induction 200,000 umien induction ulokoti wangilile ana imwe utugie ni wakwata mbeza zingi atoka tembea na burando kukonde na burando yenywangilie 10 ko siendo ila tena sio manda muzipora ni sia mweo na meo yitu ekalungalwa musia yezia na mwethukezia
thino yitu thimbiwa thi nthenzio na mbesa uyisa ithia ni usiwe si kila Kenya si kila ngata ukeza wa thi nthi tauman mbesa gwitumianga ata kila uthoa ni chau niki mantha ciendu nzatio na ciendu banthini utumiki waku wa mbesa ni wiba wakwatwa waseli wa wikata nuke iyo tuwete mbesa ni wasilelwa nesa ciendu ici ende nesa wandili na musikali pe mundu ukumulengulate wandile wato no recommend undu wasaviwa nundu all these people metunenga services kulati kou meao niyo kwenda kunekelwa na teyekala maisa mailu na kiune kitoneka kwezela mbunge ni situ cia wadi na cia national government. Wow, na indi wesa umbeta mundu izipora nyimita wakaro Madam Karo na indi timinokeleli andu mamwika mewetwa muno indi tamake utumika muno nai ni ateti ukethila wisi nyani wa ndumbe na ndumbe ni wanenga maana 5 ndei namo na kwanza ndethese muno ndithi kufight mundu ikaro na ndiwa benzebe andu amamwika wimatabiata ni azie kana pa mundu wa mundu tuketekele mundu autwekerie mundu wake ndagucia ti yau na ti mwenye mundu atweke ati aunenga maana 5 kana ngili 10 au twekethia span au twekethia kambeina wake aye kila mundu oke ate sera ciake mwithukiicie na ndakakuwoni ni muthukumi wo kuandika au thukume ta mumbunge au thukume ta women rep au thukume ta president au thukume ta MCA au thukume ta governor na ndailete kukuwoni kwanzia yoyote ona ndailete ndiwa umwezi saiti ni kumwithukizia kila kiakilini nake mikalele yake asiaiwe ndi asomeiye ba kwikala kwake rekodi ciake research ukeka research nzio na indi ndumu entrust na kivila kila ukwitia kwa upa imundu wailite kukuhona kuoni na nzia yiva na kiu nicho wona andu angi maitwekethwa ngunsi andu angi maitwekethwa mekola andu angi maitwekethwa wandu makwala kwoko kila binda nundu nongina wetele mundu ucu walite kwoko akuwathia kindu kwa Madam Karo ni asia katika katiba kaitu baibandu mundu wailite kuoni mundu ungi kwasia ni wakwa andu onthe na Kenya na masakua atongoi na ala aingi masakua mutongoi fulani mutongoi ucu ni wolika kivilani na ndatongoi cia andu onthe ama musapoti ye na mata musapoti. Okay, yuna suna andu mamwika na mo atongoi yame utumia andu mamwika na wimeata atongoi not unless we mukola ndwailite kuka kwananga dignity cia andu embe wenu nenga mundu mbesa atweke mundu waku atweke mundu wa kwala moko atweke nguni we mini we mundu muthuku na ndwe mundu musio kila kivo build andu capability cio cia umundi na uniwo wembewe we musio kou tio cio kwananga maisa ma kana ka mundu musiai wa mundu inya wa mundu ithe wa mundu kikindu kisio na ikindu chailite kuumanewa nundu we ciana ciaku ciina twekethwa cia mundu niki wo gwenda utwekethia ciana ciaku ciana cia andu angi simpiwe ciaku cikacie mavia cianange mali kana cithiukaeu citena uni nundu ni wacietie akilini yaku ciikale mutwenye waku ukasitumia undu ukwenda talimoti sana ciana waza ciekano yacio ndatika no imwe inde yune ndo kunde mwana yu ndukatunenge manifesto yes 2027 utuye wenda kibila kiba na wenu ufeel mwene ni wiani o makulu oswele na timi na kilungu 2027 nienda kibila cha MP cha Mapoko nienda twigethia Mapoko city na ndibingo utuyula Mapoko utethie mundu wa Mapoko nye nie hewe Mapoko ngiania Mapoko gasomea Mapoko na ngakuna maundu maingi Mapoko nye ningona ni na ni qualified ni njaribu na nduka ndika musonocha asanti. Wow, utumia slogan ba mundu ithionde bate mundu ukutiwa etina kila mundu no mata Mapoko na Mapoko ni family everybody
to 14 for Ndumbe. Tito tofautiana sindu ila ingi tangaba na president MCs but MP maboko twaisie ni Ndumbe pate mundu okotiwa etina. Thank you so much. Kindu identified nundu angi masia wal thiko vote ukone thangu isoletwe munambu kabyo maybe wakisiko kanomwiko nye mwene Ndumbe ando mamwe kama mbeta senior Ndumbe SN Ndumbe na nye neta wa Solomon Ndumbe wa Namai kwa SN Ndumbe niyo slogan yapwa senior Ndumbe nundu ijana nisusi ambetiu senior Ndumbe na indi ndiazia kana chama cho kamba ni cha Wiper no kanenga ticket ya Wiper umundi ndile ya kuongamana yo lakini ya ga support mwana witu Kalonzo wa Musyoka na ngaka Kalonzo University Dr. Stephen wa Kalonzo University of Technology pa Maboko na Maboko University of Production na another general university ko ngwete siendo mbinge sianbai to ya Mokamba SN Ndumbe wa Namai Solomon Ndumbe Nyamai mwisukuwe wasiokuya wa Tholomo wa Ngalatu mwana Namai wakiyo wa Mausia wa mwaniki mundu mokanga kana tikasio na nikasio kanenge kuoko na kathime. Wow, ando bana kuma boko mundu Ndumbe ba ni wamwita kibila na kaine mutabesi sei mutongo yula musio ula wina maendeleo mute uzisia mpesa na nenge 2027 mataini mangai mundu Ndumbe twenda muno tuikweta mheshimiwa Ndumbe mheshimiwa Ndumbe senior Ndumbe na nenge ni kuya aje tukwende binde seo na we wisinda ngaye unengo kila wendete nondo ni witha ando alaseo mandu make ndio utungia mobea muno nundu wakuka nazia mobea mwanda mkaro musaisa mwendo nakune na utungia mobea nundu wakwithwa naitu ndini wa kilungu cha amuka nita wa Caroline mwenu wa muteti na tithi anaingie mwendoni wa Samunza ndini wa vilingi wa mauvo kwa oyuni kwende usaise musio wa ilungu ile tukumbanisia va Mutongo TV ila ni yongo atanio oyamu kamba tiwanesa. Asante sana vindesio. Inu ni Mutongo TV.